Abusua ye nyina wo ho ena nansen a mreka kra atwam ko ye nua Salinko di asen beto abonten se ne yira no nete agya na anka fa ne tirim ko bodam abusua na ekyese ano eden bobo ka asem bi wo so no yonko awota woni kokuma no se montam te se ame koku de ye hia asai se inya kasa kasa em se me ka asem bi no antemase se ma akọhwe comment bi ade Salinko one ne ile jaya na one wo baafo I have to break it say fine why feed here menene mi no ntem aide ate eni hobby so ye divorcee na dey ne si wo no yire ntem mini anka ya fam trim so no bende me koton ma de ya first na ekon committee me tena se age se dwomfo no bi ka se sa asem we eni nua be man ede beto abonten na ode beto abonten ne kyese eskata ba bia na otimu se areho ewe ye nua be manim na we ena sabi boys what ase oboy siki ede beto abonten se Salinko eyenhwehwe animufo Salinko yenhwehwe animufo adentia wo se Kumawood no onwo nyina ko meeting a Salinko nko abefa ne yere edinadinachi wa abra ebia Salinko beba sa program na se no yes ebe obi afanta maako a Salinko nko abeje fanta 2 nese ase Salinko no pese o kire se ono nko an wide wawale but me de oboy siki boys e kan no me opa kire se Salinko enyo obi ese kodo ba ndi na chi because ebi oba no beduru ono no na wo ba no abehu bema bia ne ho akono bema bia woska esno no Salinko no na se de bia oba no ba kudi sa bema na chi na kosa bia oba de nka de miminim ne se bema edo na oyi odo kirewo na so ko ebi no de udi na chi a nka ne bone ne sei wonsem wo ya oboy siki de betoto abonte kafa e Salinko ho na busua enne Salinko kro yi Kumawood fo no I expose a new girlfriend Salinko yi Kumawood for now expose new girlfriend na chese omunyina kokotwa hia ya na unexpected a o video no e da beto abonte ya go Salinko a new girlfriend no na yemra na obete enu bi ase Senior Linko on concern senior men to aso ana minchire ma ada asem o tire ala be letter what oh they say they are near mama letter I said they are near mama letter oh problem ni ho one thing is okay Sango we know where you me class sorry don't you answer Sango ye be see Sango once one month ana Sango bacho Lana bacho ana mama no meto no why me class sorry ye be see the idea is that obe peja wani na gana fo nye ho we da yam na mkayo auto ala esi ejimanes hey they say ejimanes Matis we Matis and Crawford to play on. I almost mood date say sana asama Ebi waka ba mo mo jimi o Juma me ye a o tugo ntimi a me make makasa pa on ma me fa bi ko ma no sibla o so de and some night to the no cry na no cry say o bu say a o fe dia senior what is senior o twa me ama a o fe the editor no cry na no cry and me here and another bi keke nam dey caption na no pe nti ada ne editor no sa onim de ntia asa mo vibe nti go for home abontia na ade o ma dwen dada ba ntisa akra ish nti say obi hwe me wo UK Canada Amsterdam Italy countries in the doors ebi wo Ghana ebi wo Nigeria na ofili wa live bi anim we have been a song Salinko they won't be an abusa wi enti na abusa de okay I say dey at no enti sa but say obi o UK and Canada on TV mem hey
Hey, Vanessa. Concerning. Hey, fresh girl. Password X. Password X. Watch it. Hey. Hey, out there. Dini AdwenepaheneTv aka Enkrata mu King Kong aka Fufukin aka Bema Yemfa na Yerenim enye fom aka Mtwa na omotie Mr No Pressure. Abusua share video we say de ema me ye nyina kohwe eni so ade ayede e de aba. One de we Salinko ene ne yere etie no me respect ne pa. Salinko no one ne yere ne tie no me respect ne pa na say no sabi Salinko asa befa sa girlfriend wi. Ono angasa tronum tuo ama wiase nyina hunu se sia no ne girlfriend ye de enie. Because of your action na air cost or car muna utum say day and toma I de etwitwi ntoma ye bie ntoma so ati ase ne se akokọ nya de ento e obedwam but me AdwenepaheneTv de me catch Salinko ne say senia na o treat oba ba akono we no treat double adentia because e ma pa akrokro e na sa oba ba akono na menyi ni so pe Salinko because na sa oba ba akono e pe Salinko a ka sa oba no entimi sole atwans enka se ma fed up die be enti no wa fed up ewo awale a wote ho a be ma krokro be ma pia bonte odudi na chi ya na ma ne bi dwene se be ma ye saa wo jimi ana se menu ama no mo mfam comment mara ya na e ma no ebi mu dwene se be ma e krokro wa be ma jimi ana ya na da bi ka se mpanyfo bu be se ma pa nkwasiafo nye se bi a ma no nkwasiafo mpere so bo se oba bi wo ho a be ma treat ne bada na opesa be ma no but ne no e ma no bebre ani ate e pa wale pa atena ho ti Salinko the way oba we wonya no a wo ne ne nam no oba no soso no minim say de ya no benya video no bi ahwe wontie no wasopam say ma wo mo obi nka asem bi emfa Salinko ho na enkoto ne tirim say Ghana de saa Kumawood ye o mesa agina so no makeke kansem ai na Salinko yen hwehwe ne mu na we amfa na yira ma we amfa na girl ma Salinko ai atunu ho asi wo say ono de onye ma asem nto oba ba akọ no ne be nante a ono no ne be de be nante ti de enu be ma ye enyefe efe pa eso ba ne timi appreciate se sabi be ma na afo antena fie se wo pia akwa aba unim ne okwa akoye na se be ma ne de waka no ho e de okwa na che se be ma no ayi ne yam na komam ne bibiam so ye de wodon ti Salinko ne wo ye no toaso na de na ye but me ka kire o se oba we wanya no susu introduce no fa kire na afofo oba we no social media de ene e woda ho obetimi de na to social media ne bibia ba so de ko we fie udini ko we feel Salinko eso ye extra careful because one program ya kwa asi obesole so kwa kodwonso ti o Salinko obesole se wo kwa kodwonso wo kwa kodwonso no wonim de bema bi e ka kire oba no ti o wonim de bema bi e ka kire oba no obesole se bia mekase ko jinso krompo abenom wonim de obi e ka kire oba no eno so enkire se upia oba no ntena fie na wo nko akọ e your life ni opesa wo ya wo ni gino ene se wo de oye but eso ba nso hunu se the way amanfo etan ni pebi mu no ebi mu beheda abase wo ba na ni gia wo mu no ye baba be se no ntimi AdwenepaheneTv de kakra me wo de ka efa Salinko new girlfriend na o mai de o mayi nanim ai de apie no wati ase o yo ba otim se Salinko ne de pass kama ye won pa ye se o mu relationship no be ye de beto akoso na emofra fefefa ai de afuma ba so me ka tap send e da ma tap edwuma de koma so ya snap so send this car efra mo no ne edeko Ghana kwanda tap app no na me kan for edama o first na use app na be here promo code AdwenepaheneTv no ide no abo agun be nya discount kama so ati access ai pepe na me kan for health so ide edama health so e wo UK obeboa ma otrimi agro kama wo yo ba otrimi abobo apapo wati ase ebia wo ma nkrantrimi aboabo apapo sa buruchire nkra da bia na edwale o mutrimi na trimi na ete na asefo maamefo na wati ase ketesi wafo munyina health se mumra na so ye no ba repair mutrimi na ide ama kama meda wase obo ade obo so bo asase wo nhira edin e AdwenepaheneTv mo subscribe to our YouTube channels BeckyTv or AdwenepaheneTv ye de or TikTok so mungu so na mo de mo follow ye nyame adoma e be san e share biem peace out AdwenepaheneTv otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi